Prophet Opambour abusia wa blase eye NDC appointee baako ena afei eye sofu bi ono nso Ghana na nei waje NDC e de ata na ni asensem no edosi bibido mu esukọ oba so wa share wa like wa comment ama afoforo enya bi ahwe se wo Europe anasa America na wo send iska e de aba Ghana nko ade wetin use eye send wave money transfer app no na wo de ascend the network ni nyina no betimi use se wo send iska de aba Ghana anasa wo send e de agu mobile money wallet na bank account so a wo betimi use sa app we use your first transaction no ubenya eye $20 free de hia ni se ube use eye promo code JSXM2 we use that promo code we dia na chese o first transaction when eye $20 free abusia na chese video bi circulate on social media no so ni na eye the nation prophet Opambour na abusia na bu afu yie pa ena o blast eye NDC appointee baako ena Ghana software so baako wo kiremu a kire se eye software no ne NDC appointee baako no aye kana na chese o mu se ni na abusia nsem de wabubo bisu yie pa o se software no wanhwe ye na NDC appointee kro no so anhwe ye de ne no me ena wode ebegu o mo na abusia ensem de wabubo bisu abie no bi eso edi ache ye monwam ni etie ne first reaction no bana bebe abesia Jesus enti tumi ni awade no pray sabotage nkoa na ekoso sa say sa na ekoso dai ade na ekoso Ghana ade na ekoso Ghana obi ahwe no obi amene ni now the government appointees in kasenti amenya obone ma bompa ya ta machi mama bapawa akati awu jiminyi bi aduani awu jiminyi bi ni so atiase na se wunim na mutie dia so bi kan edema kaseti ame na mutie na be keso am wanya stroke wana bo ne beba na wiye me na me ka kira na wo so for so be keso am kwa amada ma be twahwe awu me na maka kira papa ma NDC abaya osofo be saye chewa be pam wo papa ni ya be pam wo so no kra wo kromo na sa wajimi na boni wo timi na wo yesa wo dia wo ye pani wo sofo pani abra ye beto aba no so pani wo timi ba bo timi different dey wo timi ba bo timi different wo party a wo da no ene dia wo so ye wo ye so pani mo first kan nyina mo omuni ye tia ye nsere ana sabi bibia mi onyame hwaye oh yes mo first kan bibia mo omuni e wo ha onyame hwaye yes na tumi ni dia ye nsem ne wo onyame dia no me say ha na ye de ha na ye ho say ani yakofa bana bebe abesia Jesus enti tumi ni awade di no pray sabotage nkoa na ekoso sa wa say sa na ekoso dai ade na ekoso Ghana obi ahwe no obi amene ni now onyamisha Ghana onfa Ghana na mo ensie mai yewu president onyamisha yes now say anu wakasa kira unkola ni bi prof umpani foni bi so obi ane bari yeni obi abani yeni obi eni asem walma obi makwan maso bi mesaya nkira no abra ye gina ye kasa bantuma bantene so yedi ye tiji akirema no osofo bi ni okosa ye kire panimu bi they said obi nim say adidie bi ba be so ye so enu tromo say ye kire na munim na mutia ade asameba o sofo omunim amun kan kire ho yes osofo aya na de bia no edipa ni mia so obi ni mia ana odani jimifo tie de obi ka kire no kre obi so anu ma wonim ba na ni jimi ntin o tie jimifo na e ka champion fo ni ejina onyame tumi mu ye no obi ani asem dabi sa wo makwai so obi nkasenti aye ana makwai ma so bi ba wo so ye minister government appointees no would nim no mutie on sabasin sin when you stroke a brand team office we obi na ba better office wo dey ade senye true manim near do di premier one abono e suspend one abon sem nya be na wie ye for the obetu bi di nyame tumi ya ye bebre e se ka kira won ye bebre se me tise sofo smesi me tibiem o ma matete adi wodu abra me di achamo na mo me tibiem se
so we government appointees me kasenti amenya obone ma bompa ya ta machi mama power akati awuji minyi bi aduani awuji minyi bi ni minya bi ni so ati ase na so wunim na wutie dia so bi kan edema kasenti ame na wutie dia be case wa mo anya stroke one abo ne beba na wie ye me na me ka kira na wo so for so be case wa madam abetwa na je say abusia wei ene ne eye wo Pambo the nation prophet edi etu dwa wo eye sabotage a omo eye fa ne ho eye NDC appointee e na afei Ghana sofo e baako na abusia wo wie ye eno oto aso be kirem se wono Ghana anim se ote no nyamedwuma ye no wodidi na emonyam sika ebra wono no egina mu eye campaign di ma NDC party no na sa sofo kro no o wo hen nenei nyame adom kakra za NDC etimi aba power wo appointee no wa ba be hu se o wo sofo dia ene mu nso ne be bia obekire mo say yes ene wo no nso e wo ho esanse nyamdwuma ye nti nyankopon oma ekom enku na abusia ensem no edoso ne yenti ne second reaction nso minya bie ma no aka wo obetimi nsesa Jesus. wo ya tenu ade bebe eno tina me kacha sama padia me ka mo we kwado mfato Jesus. bibie timi ya den Ensesa. Yemfa camera ne nto so. mo fa kamera ne ntom Na ni pa wo so wa wo so kasa. bia wo sami na me ka Ya wo kana ensesa. anya dia besesa Yes. abamu anya wo ne akese wa emem wo de fa nyankopon tumi dia me hwa dia fa nyankopon tumi dia wo so wo kuma se a so wo fa wo de very careful you very careful ya basa tiwo onyankopon hwe dada onyame tias maba mi fie pe wo be hu fie ayetim me na abonte enye ko apaso na me Debi. onyame ahwe me dada na mtem ba bi nti ye nyam dwuma ye no obi ani asem obi biara o kae ye de wan kae so a ko e ba bi onyame ne ye hwefo na hwe nya den sa no aka no twese mi wo mo Colombia just 30 minutes na me bi Jesus bibi abe miserable Jesus. ye from Appoint ada kwa ya yes me na ne me nya dia madane sa ne ye be kwa sori ko mo se be bo sa ne ye bompo ye de ye tie pa ba bi ato yes empesi wo bebrebe adan bi abisi enso wonna na riachi ko tena bompa ni nyina yamanfo asumdue ni yamanfo yeyo ene wo man mu nkoso ese sofo kwa sampani bi ni adaje no ndo one na mo mompa no one na mo office ni ade no ele na suna na be search na utia se mo nsie open mu sa no mo nsie nyansa na utie sa abre nya obone abra kuma se ya NDC for kwenyan kasa ne ya kasa wa Prophet. kuma se ya Omo ti ready so mo ti make abra NDC for esrumbo so be kasa NDC for bra enya nyo woni so omo kasa na ya kasa wa ha den ba gidi pa wa obi o kuma se ya bi ani enti mo hwe ne mama kwa ma sofo bi amam ho mo hwe ne mama kwa ma sofo ajimi for sofo bi amam ho eno so ma be say ya cham ye gina nyankopon tumi ti ya wo time bebre wa sofo tem dodo ona tan ye gu dodo ona tan ye so ya daden dodo ona tan mo mu ji nkura yira dodo ona so tan ye mo mu so ni so gu enukre. erite na bi ameka mo bi kwa ma na me say ye wo Debi. abre ni uni asem oji usofo di afan but abra be di ene untem asem abra na wo position na di obedi ade Yes. na oji usofo di abra e kasa wa ha na usofo na no ni obi ampempam na no Yempempam na no. wo ye di na Ghana wantimi ankasa ma na enne wo so respect usofo chen onyame be di ene untem asem Enukre. abe wo di ebisi Osofo nsu nim se wo ye NDCP penyini. aswantima nyina be bia en campaign da Oyedi. bibi a oka bia oka kire wo kuko bi so osuro wonyi ni kwa se bebem ya ye de wonyame tumi a boye so tiri se bebem e ye jira pete mu aka na ni nyina abam Yes. so fu stratem di die o so se kuma se wetu na tem o so se Ghana fu betu na tem o so se wa we ana NDC mu ama na MP before ba ne wo ba kire no hallelujah so fu ni kire hai some people before start akonya na minim die guys Hey, prophet. die guys no Hey. carry ho
But I can be a bit here. Maybe I better video brand can you be a can you be a but me now, someone put this out you off on someone minute. Number goes to a good idea, but Yasophobia summer. And no minute but Tanya Babuso. Yes. Somebody has seen the nation prophet Ebusia would say, and now also pre appointees said a Ghana for because I saw for be any journalist for be a pre appointee said here. Almost say a captain could just smart a pre appointee yana. Ebusia the nation prophet or yan and sema will be to abontino. Ne quine so, eno and answer any quine so. And now says Sikedi trust and sakano, Nipano Edia beating one man in Sanka, Nunti. Ene what is a video and so abedi sankumo we aba beto abontino ana me de minim enti kire wadwen e comment section won me share video yi e ma fofo enya bi enhwe wanya masonko ade wa subscribe ata notification bell all ya upload videos so wanya bi ahwe aha yala media Ghana se we Europe na sa America na send this card aba Ghana nkwade abusia ubetimi use e send wave money transfer app no na wo de asend network bi a we use bia no ubetumi ede asende ebusia first transaction ubenya $20 reading here ni say ube use a promo code JSXM2 use a promo code ya ubetumi edna $20 ewo first transaction so also person yenye advert ma ubetumi afre 0597306565 aha ya land media Ghana midin de atre broni